Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Kahanyotap Integrated Territorial Organization Shillong City, Hagajira Ringkat Kanong Thamai Circle, Bat Hagajin Snok Tilang Bat Karuna Trust, Balelam the Dr. Raju Chaudhary, Assistant Director Karuna Trust, Bat Kakenhun Jong U, Kila Penlong Yaka Eye Screening Test, Yaki BPL Family, Lani Kitu Kilong Yeng Kibaduna Hakayok Kakot, Halapalam, Kabalong Mendasngi, Kasantarik Yayong Arja Arpasan, Kumbashi Spa Sanpo Tali Kilong Yeng BPL Kibalayo Ajinyarap Nakanika Health Camp. Usamla balajiat Jerwa General Secretary ke Hito Shillong City, ulaong bakani ke dega jingstang ke barit jongka seng ban syakri upat bah. Ulaong ru bakani ke sengi, omtang ban penong ya ke eye screening test, hendai la yo ru ban IA, ya ki dawai, bat ki yet kemat syaki badan kam. Sengaja kumno ya kan ka free medical check up lah awan hang ni apo dor parta sengai. So kumian hai bawan kumpanya nama ba kumanta mangilenda pakma in tibre taniwan na niyo ikana ka manta sengai lang istuna bayo aslam la na te ni habis hospital kana cengdiam ma tang khmat ru mentani wan ni aslam te lang ni siyo free dan kam sio te lang yang mana mentani tiba pasuk te Okey. tapi yang lut ada sedang kecil tes ya ka sini kecil X-ray kecil tik ya ka mat tapi Sengaja kumno mai haba P1 ya kan ka medical free medical check up mata ka sengi ke ai ka jing yo jing mentoi jong P leng ba kan ka free medical check up. ya doktor lah yo ini sama mentoi ba kan Te batai syuk long P sengaja kumno ha ka jing check up jong kan tapi yang ka check up ka tes ibu ka yang lupa khaj. Te pidang rekaman kiwi ki brero pindang khot lang kiwi ada ngai terus dengan ang kan itu pelik mak bayo ya balik doktor bisa lagi bayo kalat ban di sama Ha. ya be kata kan kumangi le ba ama mende ke ba uspa ka ta tua kita ke ba Tah boleh sibut bah. Ngi kong ka Neutrap Integrated Territorial Organization mentang si bat ka jingdan rekat lang bat ka long thamai circle ma bat ka jingdan rekat ru jong ka Karuna Trust mentang singi layo ban pelong ikani ka health camp ne ka eye screening test ka bangi pelong ni hapo sinong la palang mentang singi te kumbangi iru mentang singi play iru mentang singi ba imai ra tangga eye screening nei hindrai ru ni ai lang ki dawai ki khmat kat community needs jong ki patients te ka jingwan jong kani ka Karuna Trust ru ban ni snok tilang ban ni ka Neutrap Integrated Territorial Organization ban ni snok tilang ban ni ru kalong ka jing saiso menginyo syakri syu yu pai pa ubasyam ka jing badan ka jing khamtam ka healthcare ba ka health facilities ha posti jingi te kumtahi ni ru ini jing sedang jungi ibarat ikerman ba nila susu banyo ban syakri susu ipat ma jaga beri Neutrap ba nila ban penpai kata ka jing dan kam jungi kata ka healthcare facilities syaki snong jungi te kumtahi ni ai kublai ru ya Karuna Trust kumju ru Dr. Raju ibadi Assistant Director jongka Karuna Trust Northeast mo te ni ai kublai iru ba ila adon rekat lang mata kasngi ba ila adon rekat mutasi ba ila snok ti lang ikan ni ka program kumju ru ni ai kublai ba ni ai kublai ki rong ba snong ba rong ba dong jongka snong la palang ba lai don lang ba ila ai kata ka jingbet ban yo ban pen syakri mah bangini syakri ba hani po snong la palang de kalong ru ka stepping stone jungi ka jing sedang jungi ka nei sinjam ibarat kumbang ong mene sinjam ibarat bangin yo syusyu ban syakri ki pa iba po ri jungi tang tahit bispa